Abagize umuryango wa Byabagamba bamaze gutangaza ko yitabye Imana. Byabagamba Wahoze akuriye abarinda Perezida wa Repubulika yitabye Imana aguye muri gereza. Urupfu rwe rwemejwe na mukuru we Dr. David Himbara hamwe n'umwishywa we. Mu butumwa yatanze ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Himbara yavuze ko umuryango wababajwe n'urupfu rw'umuvandimwe wabo Colonel Byabagamba wapfiriye muri gereza ya gisirikare mu Rwanda afite imyaka 59. Yagize ati, turi n'akababaro kenshi ko gutangaza urupfu rw'umuvandimwe wacu dukunda cyane Colonel Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Roho ye iruhukire mu mahoro. Himbara yongeyeho ko Byabagamba yahariye imyaka myinshi y'ubuzima bwe gukorera igihugu nk'umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda, kandi ko azakumburwa cyane n'umuryango we, inshuti ze n'abamumenye bose. Yabwiye BBC gahuza miryango ko umuryango utazi icyateye urupfu rwa murumuna we, avuga kandi ko nta muntu n'umwe wari wemerewe kumubona muri iyi myaka yose. Byabagamba yari umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru batangiranye urugamba rwo kubohoza u Rwanda na Perezida Paul Kagame, rwatangiye mu Kwakira 1990 rukarangira RPF inkotanyi ifashe ubutegetsi mu 1994. Mu mwaka wa 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Byabagamba wari ufite ipeti rya koroneri gufungwa imyaka 21 no kwamburwa iryo peti n'impeta za gisirikare. Nyuma y'ubujurire igihano cye cyaragabanyijwe kigera ku myaka 15. Yari yakatiwe nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rumuhamije icyaha cyo kugambirira kugira nabi ubutegetsi, gutera imvururu muri rubanda, kuvuga nabi ubutegetsi kandi ari umuyobozi, no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Mu bihe byose yamaze mu nkiko, Byabagamba yakomeje guhakana ibyaha byose aregwa, avuga ko ibyo byaha ari ibihimbano. Mu mwaka wa 2020 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwanamukatiye igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo kumuhamya icyaha cy'ubujura urukiko rwavugaga ko yakoze akiri muri gereza. Mu rukiko Byabagamba yahakanye icyo cyaha, avuga ko umuntu wo ku rwego rwe atari kwibakana uko ubusa nka telefone. Urupfu rwa Byabagamba ruje rukurikira urwa Frank Rusagara wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya Brigadier General, nawe wapfiriye muri gereza muri Werurwe 2025. Icyo gihe ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatangaje ko Frank Rusagara yazize uburwayi. Byabagamba na muramu we Frank Rusagara bari batawe muri yombi mu mwaka wa 2014. Byabagamba asize umugore n'abana 2 b'abahungu. Hari abantu benshi bagiye bagaragara hafi y'ubutegetsi bw'u Rwanda, bamwe bakaba abasirikare bakomeye, abandi bakaba abanyepolitike cyangwa se abafatanyabikorwa b'ingenzi. Ariko uko imyaka yagiye ishira, bamwe muri bo baje gutandukana n'ubutegetsi, bamwe barafungwa, abandi berekeza y'ubuhungiro, barerura bavuga ko batabona ibintu kimwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Benshi mu bazwi cyane barwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame n'abahamijwe ibyaha byo kumugambanira ndetse no kugambirira inabi ku gihugu, aba bigeze kugirirwa icyizere nawe bahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi. Hari n'abahoze kandi ari abasirikare bakuru yayoboye mu rugamba rwo kubohoza igihugu, kandi harimo na bamwe bahoze bamurindira umutekano. Iyi nkuru ya none iragaruka ku bantu bigeze kuba batoni kuri Perezida Kagame, ariko nyuma bakaza kwitandukanya n'ubutegetsi bwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Kuri ubu bamwe bari mu buhungiro, abandi muri gereza, hakaba n'abandi bagiye bitaba Imana. Mu b'imbere hari Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nyuma aza guhagararira u Rwanda mu Buhindi ari ambasaderi, aho yavuye afatiye ubuhungiro yerekeza muri Afurika y'Epfo, ari nahari kugeza ubu. Mu mwaka wa 2011 Kayumba Nyamwasa yahamijwe ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, gukurura amacakubiri n'ivangura, ibyaha bivutse igihugu na leta umudendezo ndetse no gusebanya. Kayumba kandi yahamwe n'icyaha cyo gutoroka igisirikare cy'u Rwanda RDF, yaburanishijwe adahari akatirwa imyaka 24 y'igifungo. Afatanyije na bagenzi be barwanya Perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bwe, bashinze ishyaka RNC rirwanya byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye General Kayumba yagiye yumvikana ashinja Perezida Kagame icyaha cyo guhanura indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Naryamira w'u Burundi. Colonel Patrick Karegeya yahoze akuriye iperereza ryo hanze y'igihugu. Uyu mwanya akaba yarawuhawe na Perezida Paul Kagame. Nyuma yo gufungwa imyaka 2 mu mwaka wa 2006 yaje kwamburwa ipeti rya koroneri. Karegeya nawe yaje guhunga igihugu yerekeza muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2007. Nawe yaje kuburanishwa adahari mu mwaka wa 2011. Ahamwa n'ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gukurura amacakubiri n'ivangura, gusebanya n'ibyaha bivutse igihugu na leta umudendezo. Yaje gukatirwa imyaka 20 y'igifungo. Karegeya yaje kwerwa ko adacana uwaka na Perezida Paul Kagame, anarwanya ubutegetsi bwe mu buryo bweruye, kugeza ubwo yaje kwicirwa muri Afurika y'Epfo muri Mutarama 2014. Theogene Rudasingwa yari majoro mu gisirikare cy'u Rwanda. Uyu yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, anaba umuyobozi mukuru wa RPF inkotanyi, yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Rudasingwa yahungiye muri Amerika mu mwaka wa 2024. Yahamijwe ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ibyaha bivutse igihugu na leta umudendezo, gukura amacakubiri n'ivangura muri rubanda no gusebanya, kandi ahamwa n'icyaha cyo gutoroka igisirikare cy'u Rwanda RDF. Rudasingwa nawe yaburanishijwe adahari, akatirwa igihano cy'imyaka 24 y'igifungo. Uyu na n'ubu ari mu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Gerard Gahima yabaye umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, anaba visi perezida w'urukiko rukuru rw'ikirenga. Gahima yaje guhunga ajya no mu ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Gahima nawe ubutabera bwamuhamije ibyaha byo gukura amacakubiri n'ivangura muri rubanda, ibyaha bivutse igihugu na leta umudendezo, kurema umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no gusebanya. Yaje gukatirwa imyaka 20 y'igifungo. Kuri uru rutonde kandi turasangaho Tom Byabagamba. Koloneli Byabagamba yahoze ari umujepe mukuru, bivuze ko yarakuriye abarinda umutekano wa Perezida wa Repubulika. Byabagamba yaje gutabwa muri yombi, ahamwa n'ibyaha bitandukanye, akatirwa igifungo no kwamburwa amapeti ya gisirikare. Mu kwezi kwa gatatu muri 2016, Byabagamba yahamijwe icyaha cyo gukwirakwiza nkana ibihuha, agomesha rubanda, akarwangisha ubutegetsi, gusebya leta, guhisha nkana ibimenyetso by'icyaha gikomeye, gusuzugura ibendera ry'igihugu cyangwa se ibimenyetso bikuru biranga ubwigenge. Tom Byabagamba yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 21 no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Yarajuriye maze igifungo kiza kugezwa ku myaka 15, ariko nyuma yaho mu mwaka wa 2021 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaje gukatira Byabagamba igifungo cy'imyaka 3 ku cyaha cy'ubujura bivugwa ko yakoreye muri gereza. Ubwo yose hamwe imyaka 15 kongeraho 3 bigata bibi igifungo cy'imyaka 18. Brigadier General Frank Rusagara, uyu yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda ndetse akanaba na muramo wa Tom Byabagamba. Uyu yakatiwe igifungo mu mwaka wa 2016 ahita ajurira. Brigadier General Frank Rusagara yahamijwe ibyaha byo kwamamaza nkana ibihuha, kugomesha rubanda, abangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije gusebya leta kandi ari umuyobozi, no gutunga imbunda ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Yakatiwe gufungwa imyaka 20 ahita ajurira, birangira akatiwe igifungo cy'imyaka 15. Retired Brigadier General Frank Rusagara akaba yaritabye Imana mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Turagaruka kandi no kuri Joel Mutabazi. Lieutenant Joel Mutabazi mbere yo gutoroka igisirikare yakoreraga mu mutwe ugize abarinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru, aba bita abajepe. Uyu yari mu barinda urugo rw'umukuru w'igihugu ruherereye ku kiyaga cya Muhazi. Mutabazi akaba yarahawe igihano cyo gufungwa burundu no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Ni umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare tariki ya 3 z'ukwa 10 2014, nyuma yo gusanga Lieutenant Joel Mutabazi ahamwa n'ibyaha byose aregwa mu rubanza rwitiriwe urw'iterabwoba. Yarezwe ibyaha by'iterabwoba, kugambana no kugira nabi igihugu n'umukuru wacyo, gukorana n'imitwe ifite imigambi mibi ku Rwanda nka FDLR na RNC. Ibikorwa by'iterabwoba yashinjwaga harimo gutera grenade zagiye zihitana ubuzima bw'abantu mu gihugu. Umunyemari Rujugira y'abatwa Tribert nawe turamusanga mu bantu batabashije kumva ibintu kimwe n'ubutegetsi buriho. Rujugiro akaba yarahoze ari umujyanama mu buyobozi bwa Paul Kagame mu by'ubukungu by'umwihariko muri 2006. Akaba yarari mu bajyanama b'umukuru w'igihugu bakomoka atandukanye kuri uyu mubumbe, harimo na Tony Blair. Uyu munyemari byahiriye kandi yayoboye na Rwanda Investment Group. Igihe cyarageze Rujugiro ashinjwa ibyaha birimo no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Nyuma yaje guhungira muri Afurika y'Epfo, ahita bumwe mu badacana uwaka n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Mu myaka ishize kandi yareze leta y'u Rwanda mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba rukorera Arusha muri Tanzania, avuga ko leta y'u Rwanda ibinyujije muri komisiyo y'umujyi wa Kigali ishinzwe gucunga imitungo yatawe na ba nyirayo yafatiriye imitungo ye nyuma y'ahagiriye mu buhungiro mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyo mitungo irimo inzu yahoze yitwa UTC, inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yavugaga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari. Aya akaba barirwa mu yarenga miliyaridi 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri 2017 iyi nyubako yaje gutezwa cyamunara ku buryo yahise ihindurirwa izina n'abayiguze mu icyamunara. Ikigo Kigali Investment Company nicyo cyegukanye iyi nyubako kuko cyemeye kwishyura igiciro kiruta ibyatanzwe n'abandi. Cyatanze miliyaridi 6 na miliyoni 877 n'ibihumbi 155. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda cyavugaga ko inyubako ya UTC igifitiye ibirarane bigera kuri miliyaridi 1 na miliyoni 200 y'u Rwanda. Cyamunara irangiye yavuze ko bitari kera azasubirana inyubako ye, ngo kuko icyo umuntu kiguma ari icye kugeza igihe yifurije cyangwa se yemereye kukigurisha. Ngo kuba waguze ikintu cy'umuntu uzi ko uwo waguze atari we nyiracyo, kabone n'ubwo yaba ari leta, ubutakaza. Rujugiro akaba yaratabarutse ku myaka 83 y'amavuko aguye muri Emirati z'Abarabu.
David Himbara uyu akaba ari umuhanga mu bijyanye n'ubukungu. Yabaye n'umujyanama wa Perezida Kagame mu bijyanye n'ubukungu. Himbara yaje guhungira muri Canada kubera kutavuga rumwe n'uwo yari abereye umujyanama kimwe n'ubutegetsi bwe. Abicishije mu bitangazamakuru bitandukanye n'imbuga nkoranyambaga, akaba agaragaza cyane ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Rukokoma cyangwa se Faustin Twagiramungu uyu nawe akaba yarari muri guverinoma yashyizweho tariki ya 19 z'ukwa karindwi 1994. Yari igizwe na Perezida Pasteur Bizimungu, Vice Perezida Major General Paul Kagame na Twagiramungu Faustin ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Twagiramungu akaba yarahawe uyu mwanya na Perezida Paul Kagame nk'umukuru w'ingabo zatsinze urugamba kuko yari afite ijambo rikomeye. Twagiramungu yaje guhungira ku Burayi nyuma yo kuva ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe ndetse no guhangana na Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Yahise ashinga ishyaka aryita RD Rwanda nziza, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi rirwanya byeruye ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga yahoraga atuka akananenga Perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bwe. Twagiramungu akaba yaritabye Imana tariki ya 2 Ukuboza 2023, intego ze atazigezeho. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheja.com.